Mopogore gi mano en gikone to koro jogo matiyo gi apaya mar Links Road e gwenge Manyali Mombasa oyudo fungruok tok bad migawo mar piny owacho mochung'ne loso apeyni manokura chako ayanga chenro mar kongo apayano. Ma en bang' piny owacho ogolo omenda maromo silings $62 mar bero apayano maende pi oketho. Gino mabende ne orocho chenro mag wuoth kod ohala e alworano. Joja oko miyowa ler mathoth kowuok Mombasa. Ma e kaka apaya ma Links Road e od bura Manyali Mombasa osebedo kachalo kuom higni bura mosekalo. En gino mosebedo kakelo wich bar ne jogo matiyo kode, jodak ma alworano kaachiel kod johala makoni kethruok mar apayano bende osethiro chenro mathoth mag ohala. Ma yo malo madhi gi tite maduogo tijena ted alwora barabara ni. Sani koro dwe achiel gi dweche ariyo week a week atero pikipiki ofundi dhi wang'. Nyore ka nyawang'o pikipiki sani achaka ng'ade pino chako turo pikipiki kama nyo wang'na adok wang'. Lakini mimi niko na wafanyakazi karibu 45. Sasa hii wengi wao wamedisappear. But nitashukuru ya kwamba baada hii miezi kadhaa kwa kila kitu zimerudi vizuri. Ukiangalia vile tunazunguka hiyo barabara kutoka hapa mpaka upande huo ya nyuma ni distance kubwa. Na vile saa nyingine pia unapita ukiwa unaogopa. Kama mfanyabiashara unachelewa kazini, saa nyingine unapita hapa saa 4. Hii imeletwa na negligence ya watu wa county kwa sababu haya maneno when they were doing this project ama kutengeneza hii drainage wangeforesee hii problem na wangesuluhisha kabla, yani wangeziba nyufa kabla ya kujenga ukuta. Kata kamano, fuong'ruok koro gikoni kidek pedo bang' bad migawo mochung'ne gedo mag apaya kura chiwo orak mar kongo apayano chenro ma ochakore ayange odiochieng' ma kawuono ni madhi kawo chiegni dweche 6. Kati hatuwezi tupitia hii barabara, mafuta ndio imepanda, tunabidi tusunguke na Nyali Barracks na mbali mbali sana. Ukibeba wateja ukifika hapa mmoja kwambia usinipitishe kwa hiyo maji na kuongezea pesa, maybe melewana kutoka Cinemax mpaka Nyali 100 mpaka Nyali Center ni 100. Sasa unaona kama wewe mtu wa bodaboda unapata shida kubwa sana. Our intention is to work within a period of maximum at most 3 months. Although the notice was given for 6 months, there are maybe some issues kama kutakuwa na rains or something like that, it will affect na timbo kufungwa because we've been affected by the quarries closure. That's why we even delayed in starting. Sio tu sehemu hii ambayo contractor huyu atashughulikia, ni kwamba barabara mzima ya Links where kuna poto zimeanza kuemerge na nini ataweza kuishughulikia, na baada ya hapo kazi akimaliza contractor will still be responsible for any defects katika barabara hii. Kwa miezi 12 contractor atakuwa hapa kwa ajili ya kuaddress any defect ambayo itatokezea. En geno mar jogo matiyo gi apayano ni sani koro idhi lose e rang'iny mowinjore. Hela ambayo tumepatiwa 64 million ambayo basically ni kuweza kuinua hii sehemu ili motorists and pedestrians waweze kuwa na universal access at all times. We could urge the contractor to do his job diligently, value for money ionekane, na tunashukuru sana serikali kwa kutupa such kind of project. Gia sani, apayano koro lor ka jowuoth koridwani otiga peyni mamoko mopogore gi mano. Hatutafunga sehemu yote kabisa barabara, tutafunga hii 230 meters ambayo tunaishughulikia ndio tutaweza kuifunga. So tunaomba ushirikiano wenu na you bear with us for the inconvenience that we are going to cause for the next few months. I'm also a resident of Nyali, so I will do our best to make sure we finish as early as possible and as per the standard acceptable by Kura and the engineering fraternity. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.